Impact TV Kuki edition agenda Manipur Vejose Nabon ke Lalginthang Sibai Kahin Bolin Hi Hydropower project potential in Manipur T2P Mangsa Akol Pemeva Chungchang Tua Keholim in the Nadio He MSPDCL in 2014 electricity mopuna ahin tu zawa konin prepaid system he Manipur adias infra city sung chuting le district headquarters so chuting valley district chuting le town so introduce on ki bol zawa konin kol phme wa he ningling set in 24 hours in supply hong ki bol zotan ahin la wang sit te in thinglang gam ho kol phme wa ningling set athun lo lai in thinglang mi gam sung mi pi de chuting le sim lai ho chen ge jong en thein no hasan a to win chu kiu chu hilowin kol phme wa thung chang a het na thla sam ji ham hello le wang sit na ji hamin ti chun thi na man na chen ge jong thinglang gam sung a kol phme wa thung chang a konin boina ho tam ta ki tu tan to he thinglang gam a kol phme wa ki tup ta le ningling set pu do na theilam pi ho le kol phme wa cô na tổ sĩ tụ na thế họ cô na cái viên độ dây đàn thu họ cái hồi limpi đi ngã tu lệ tua studio ai này yo studio guest ai này yo pu Letkhomang Haokip Deputy General Manager Chandel MSPDCL ama sa pe pu nang vein le min he ani na chui le pu Ngamboi Baite Manager Tengnoupal MSPDCL hin wa sidom ten to ena ma hung lung hi lain cham khat o ting lung di hin nga phat diu hin tin ma hung ting la chair hi la ding question ha chin do diu hi to ama sa penin pu mang nang ka hin do nom che hi le India hin power generation hi thermal power plant akon hin 65% hi generate ki bolin hydropower project akon hin 22% chuting le 3% nuclear energy ko hin others 10% chui le solar energy chung wind energy extra dang dang in ki podo in ele tule tu Manipura hi electricity generation ki ball pen hi thermal akona izat chuting hydro electricity akona izat chuting le solar akona izat tabang hi Manipur hin apu do zawam chuting le tule tu Manipurin electricity apu do zawzat pa hi state adinga Manipur state adinga ningling zo nam chung chang ho chuting le hydro power chung chang hinang in hilchin an hin piding pen si hes masan lai mananin ko jin an ho kan ki pathu ke se ki pam eho Manipur hi power deficit state haven totale amomongin eho ha kuna generation dong hi ompon asang pia eho ni het no chu tua hi lokta nga power station akuna khumei imu he iti ni yo sin hita ga len ahi wanga hichipena khu hichjong khoi le PC National Hydro Power Corporation amwa hi ken na state government amomong hi ho hin hydro generation ng inei povin chutale anin thermal jong inei povin na alhang pi ai ho hi state danga ko na ki depend hi na tua hi loktak hi 1984 commission na ki bol hen loktak hi a capacity zat ham tile 3 into 35 that is 105 megawatt hen na ala hydro hi in a phat si in tuyen yang pon tu phat dung ho tabang tuinin lo phat le hen his jong chu a capacity yong chu a generate zo lo hen na chule Manipurin tu twai ngai chat hi ingai chat mong hang pia 200 megawatt ho tabang aling tain na atutia le chun lokta nga chu e hwa dinga kining ling lo mong hen chule hichung chona chu central power station hin lokta nga kho central power station ki ti chu state dang jong apiu na e ho kyu apiu hi kon ale hi chu ahi wangin e ho state na om hi ji chun na hal khat chu e ho chi tampi ja boin na midang sangin ale to he MSPDCL len to akiboi pi pen hi pi ham tile aphat si le hen long term power purchase agreement hi state danga ko na kila hen state danga a state hwa jong chata le central power station like NTPC National Thermal Power Corporation ki tiwa na chata le NHP siang mundang danga chata le palatana jong aumin hi chu khoi le gas based power plant hi ken kasi nom chi pham tila e wa hi alhin lo ja hi na mun tina ko na hi all India hi them ai ta ki kila hi na central station ho ko na hi ale
gampama ko na ila zi uhin eho hi may chok na pau hi aman hi atamin na Manipurin tutwa ihon alhang pia lakhat na ichok naman na isyan pau hi government na isyan pa hi 30 crores abalin tutu hi na ai wangin saying chu Manipura jong chu potential umlo hi pon na Manipurang ihon potential tam tai ne hin wa choi le alhang pin thinglang gam ichen na ho hi tui long atam na badung alien anyau atam hi chi alien anyau dung zuya hi chan game khatna chu power generation bol the ai le tu existing dam like thobar multi-purpose project yong nei win na tin lesing da dam khuga dam extra di ho hi dam hi tu le tu aman cha ying the yong hi electricity generate bol na the yong hi o min na ai le iti le tu chan ye hi chi operationalize ki bol lo wa he ti himan lo wa ke koi hin tem ai chu mundanga gam danga chu power chi cho tho tho di wa le cha kuna chu sa thil ho akuna chu generate bol bai thei lo ham pu na sei chu relevant point ta hai very relevant point na aji chu adang sei ta lo be tu multi-purpose project inei wa happy no singda khan aumen na huga khan aumen tu ta la ma pho multi-purpose project hi chu thum hi iha he na ahin hi so multi-purpose project hi alang pia hi multi-purpose project ki ti tiangai le hin tu yang chu drinking water na supply ding long hin chu ta la ani na lo tho na yang ki mang hin na chu ta le thil dang dang ki mang hin wang sit ta ti de ham na hi chi te kan mang na huga dam ko 7.5 megawatt capacity hin na 7.5 megawatt ki ti alien hin na neu lo pe hin ahin hi chi tu ni chen gen ipg ham na sei the hi ke jun ka sei the pon na hi jun generation hi om the pon te kam ha singda bang chu 225 kilowatt so so it's not a small project na so ta la ma pho jong chu 3 into 2500 kilowatt so hi cho hi operational hung hian lang la hen na gampa ma ko na cho hian zakat hung all dom di so cho ta lo diu Manipur yong ning se da iman thei diu ning thin pawang chu budget na line tin na amo nga hi development in new le na te ka ma khana tu masanga kumnga masang ti taute ehon e consumption chu 100 megawatt jong thing lo cho ale tua hi mai hi phat na hi mi hon jong mai hung tai tia he bol the then bol kit wai le na tua hi ho idiman ngi sang che kit ta na to piang electric man na dinga til neo ho jong electrical appliances hung tam ta chin da bana yong industry neo yong na factory neo yong hum phara he electric demand pa hung sang hi ta na ai ki pa mi ai le tua hin pu Ngamboi Baite yong hung thung tan ki pa mi hama ka hin liam pai pai tham khat hung ge jep jong le pha chhi tho thon line ki pa min Havel introduce kit lang pu Ngamboi Baite manager Tengnoupal MSPDCL hin impact TV ka hin liam win pu nang ka hin do nom che hi le tu le tu Manipura power distribution pa hi adia phai chama valley district hina izat kipejawa izat angai char izat na pi jawa chuting le thingthang ga ma hi por izat tabang ngai cha izat tabang kipejawa ti chung chang pai distribution chung chang pai lung se ten ne sei piwa ji chu thingthang ga ma hi mei hoita athun lo na jong min na thung jong le mei chu regular ta mu lo jong ki na chi chung chang hoi pg hen tem ti ho chu na gin lung se ten hin sei pi ki le ki pa min te pa min masapenin I ho Manipur chung changa MSPDCL ki pay distribution lang chu ka hivin alhang pi ai het dinga chu mai lang ki tia le ki hongan hi het hin ai jang ki hi na chu thampat ka movin na transcom ka hivin discom lang jang ka movin public dealing lang ki ho chu ka hitawin alhang pi hi phai sung hi ti ding a hi main maximum a ki hon mai ka pi do naw hi it's exact figure pa wang he tu le tu hi kai umang ama so hen hezat maintain it's a figure pa hi head office lang ikhat hi na ki ho hin it's a figure chat pa hi figure chat hi mong hi yong le na izat tabang ngai chat lo ayat percent tabang hi ki pe zo bam ki pa sa alhang pi a chu Manipura hi tu le tu chu nja sei bang chu around 200 megawatt ho tabang ham ki ngai chai khat hi na he chela hi
maximum 70 to 80% consumption imphal sung hi jingi oh adang only few percentage so thinglang about chi so na thinglang langa achi hi thang pia ga seding chun tu le tu hi kan to dung jin substation tha tha hong ki sa in hi cho hi akidama hi la cham khat zo la hin lo hi gap pa hi hin su lom ding chu ki ti in ai jang tu le tu hi thinglang lang ha ki happy zo nai po oh cha hi kan ga sei ben ti dan na mai hi wat ta lo he to ai Manipur ada ngai na jadi kasi bang sa power purchase agreement ki bol kon na ale in case hoi lam khat na chu boi na ji in shortfall gang chal hong tai na asu tiang lo kon ke wain mechanism khat kan eu cho na trading ki bol cho trading ki bol na khat apet na hai aman chal khat tam jat na ai wang chu mi pi supply ki bol thei cho hi chen wa cha chu government hen Prime Minister Narendra Modi na ko sa peni yang tile igam sungwa hi koi family hin koi kho hi jong le me munwa om loading ti hi na hi che kho sa na pa ja hi state government jong total MSPDCL na hi chi ka chi piu hin na thing hang lama chun hal khat chu mun khat mun ni chu awa lo na line ten na ai wang hi chong ki bol te te de chu khat na ka se nom he ale punang kan do pai nom chile Manipur hi to prepaid system chi pai na prepaid system hung chi akon hai me hi ning ling set amin an mu ta so consumer ho yong ichang yam khat hin khoyong nom da ki pa ta na ale chichung chang prepaid system pai thing hang gam yong khun lung zo le heti chun hoi ten to valley a ki mu bang hin regular tan ki mu zo nan tem si prepaid system hi all India sungana Manipur hi first issue so okay ai ti ja hi government of India pai pa cha no so pilot project ta Manipur hi ke bol so maybe Manipur sunga power system chu ta le iman dan ho sumkim hoi pi hoi na phat lo je a chu gu cha tam je a chu na bol ma sat jong hi nei theina but tu ni hi success story so hi chi ama sapin na chu anapat wai thangal bazar Pauna bazar ho anapat no cho anapat no la akidang ta khat chu take na for example hi chi bazar te ni ha make consumption hi phat khat na chu chok te cho ga sai dinga chu let's say 5 megawatt ga te nam nan cha ale hi cha hi prepaid meter hong ki to la prepaid meter ki to pan hai mi zo sia athang pya kol ngan hen na kol ho chu mi chala hen na athilman ho hi kitup ta hen man la ame hi ame man pau hi na hop thuma hop khat bo manu ta so hop ni hi wal he ta so ale hi chi hop ni wala ha dang ho ki pya na cha ta le ai wanga chu revenue hi masanga lak khat ki mun chu for example ka se na hi chi ka bo se ang chu lak som na hong ki mo ta so ai ti phat na hi ga het thei dinga chana MSPDCL achievement la khat chu ipyam tile khat prepaid meter hong masanga revenue hi crore nga long thing be se poi ti so so le ke hong masang hi ta na ala tu ni khwa hi thakhat na hi crore som ni wal ka mo ta so even then deficit chu na lai na hi su aba na hong ki bol thin ten ai wanga chu hi su aphat ta khat ya na ala thing la nga hi tu tua hi infrastructure hal khat wa na tem hon more chu ken kana po hin more hi patike cha ka bol hi tan na more ang chu phat khat na chu ka substation hu me hi hat mi hin aha man be sa trip ji so asiam lowang sa trip so overload na tua hi overload pang ho trip ta lo chu ta le more ang chu khat government suma mu hi ni da nga lak thum lak li na mu chu tua hi som la nga ki mu cho lak som la lak nga na hi chu ya ta hi government wang hi nei le aban na hi all na okay tu a hi town sung ho dia town sung ho city sung ho bo hi district headquarters a ki pi hin na le chom ai khat thinglang village a iti phat ho don le hin lut zo in de ti an ni gelam government policy plan umam che chung sa mai village hi government a focus hi consumption san mun ho so keng phat na Imphal Tengnoupal na so ta la thinglang ga se dinga cho Chandel more ti ho na Churchanpur ti ho so ale khusung langa chi ho khu consumption ng phone so ma chaum lo so ale am hodinga boina chi pham ti le tekam hona khingjoi thang khon prepaid ki tu tai na khoya hong wa recharge hong bol do ham na aboy hen he chi achu tu ta dinga wang sana tu ta di dinga he ki ho hen amo ko single point metering ta kapi ji win tin na hi chu khu thakhat le
aku hau sapu minahi azo kham dingo na bil ka bol wa na ai bang hi bil wang ka pe sa te apelo lo wan so ka ding ai jing na ya ki pa mi city le prepaid system hung do akon ai mi mo yong hin adia consumer ho yong hin me hi chan gi ham khara chu ma consumer consumption rate pa chan su ki wa china pa na me hi surplus hung do thai hin na ki pa mi ai le pu pungam dang kan do nom ki chile April date 28 2018 na Prime Minister pa Narendra Modi in India pumpi hi electrify hi dai diong chu phun do na yon nei na ai la wang sidum ta ti di ham chen interior area dunga chu electrification lo na village ong chu da pon in na ai le heti hot bang village so a chu tu le to ai government itabang project anayam ti dan chu electricity lun na dinga maybe solar maybe wind energy dem ipdm na chi tabang plan umam lu si den se pyo Narendra Modi in Laisang village. Laisang village Kampopi district. He last village to be electrified. Dia na pondo ahi na. Ahi hitwa hi kihor government record aga say ding chun. Village ga kitila census village omin chuteng habitation hi omin. Census village ho hi priority ki pi ahi in. It is census village at say na electrified. Ama electrification status ana ki say ahi. Ama electrified ahi zo nung hin. Habitation village ang chu akidal hadi po in. It's ho zo sing hi cover up bol na dim cha ki ngai tu tho tho it. Atu le tu ahi grid connection a pi thai chan hi. Tu le tu ki ho 12 plan ahi in. Chuteng la sobhagya. Ichan cover aki bolin. Hichiwa hi out of scope ti da amun ki pathai lo. Grid a ki pathai lo. Hicho ta bang off grid ding hin ka ngai tu solar off grid na. Hichipa hi ka ngai tu win. It's a DC system ahi in. Chuteng la ain sona hi solar kat hi stand alone system hi. It's a bulb nga to DC fan kat to. Chuteng la charger. It's a king ai to pi in a warranty ti ding ahi. It's a kum nga warranty ahi in. Ito pi zo kal se kum nga chan chu ama boina loading ti na hi in. It's din IIT Madras to. Tai da pati ki bole. Ai le to achu to grid a ko na light lun lo na mun ho ai ting lang kho chong ti taw ti si lai mun ho ai tam lang in solar he amang bin solar chu man tam ta hin ati a battery yong more than 8000 9000 ho hin na ai le chi battery pa hu ting lang a chu iti ki mang cha ham a lo be set pon lasting jo pon na over charging keyboard ham ei lo le over discharge keyboard ham iti ho je battery lo pon cha chu atam langa battery pa chu maintenance pa chu itilam dol maintenance bol itilam dol ki mang lein battery lo thein tem te lo sedan puna in cp pai pai te dibo it's a battery pa hi developed by IIT Madras hi in it's through hi am ho sai dan chu ga sai ut na it's hi low light solar chu hi ji chun phats ani sam ngai na yo solar dong ho ke na hi la nisa phatya sat lo la charging ha lo hi in ala tua pa hi minimum threshold level ka domin am ho dinga hi tu ta khu pi ham mundang bangin wan jing jong le khun ai chawa phat phat ama hi charging lut a hi in chuteng la ama hi rate of failure ti ding i hola ai tam khat chu omin ai wa mundanga case amuna wa hi umbe se lo hi in it's a special cases ai ho Manipur context a hi pi ham ti chu hol jap chu angai in ai jang la am ho sai dana hi tu la tu ai amandan idan tiang ki khoi thayang ai po chu ki kha cha ki ama box ka ma sunga ma hiyeng na itun do ala chun chu mande hiyeng in a hiwa unjawa khat ka sainom warranty ki ti kum nga sunga chu asina aboina o ma jang la ichi it's like ka chu IIT Madras amon mi an sol deu atha si phat pi deu hi in ai warranty period sunga hi temper ki bol thailo hi na seal o min a box pa ko phatata ko iding hi in case of any complaint it's so amon personally I man sim di good hello department through ham I lo la ko ham through chita chu manirada through an chi thai hin tin tu le to chi ho through hidita na it's so complaint chi ala replace bol thai ham repair bol thai ham ti chu hidi ki pa me pu tu hi solar system ki pi pa hai ichi hi I think pana chu government and temporary solution nga pi na kasi nom chip ham tila every nook and corner hi ni khat la Indian na government and grid apuna pi te ki su na ka se ai le ki pa men pu na pu ma nang na hin dong pai kit in ting ai ho ting lang ga ma hin natural resources tam ta in ne yuvin ai ti ola chun man low pen to kha be set lo lai water resource water a kona electricity generate pa hi
hydro project ako na generate boarding by capacity hi thing lang ga mahin na satan min ai jo badung jo tin le vacha jo tin le tui hining sai mun kumlung ke na adia peak season monsoon season ting le tui hining cha la thei hin cha aku na hi electricity hi electric by generate board na thading a hi thing lang gam ho hi government pilot survey ke pui ting le study about kha tam ting le hoi lai mun ho hi ama potential area for generating electricity hi identify ki bol tam pu chi chung cha hin tung yel sai ti hi government hen na asia hi Manipur hydro potential hi it's more than 2000 megawatt 2000 megawatt so ehon izo ka sia 200 megawatt ham khat imanu so ya le sang anjem lo so ahia chu tua sei bangwa hi dei banga hi project ho hi pot thai lo na te kam ati pai muk langa ngi za de have land issue environmental issue clearance um thai lo na hi cho hi tam taum jin hi chu chom hi tala hi chu la lien lang hi ta na aneu neu to micro mini ki to hi na amun monam hin UNDP an report an koi naw hin na Manipura hi somget la khat cho okay Chandel bo se ang hi som la khat na chu chan purang ta hi tam ta na koi hin na a potential le na len hin na aya chu ga saying chu alang pia tu masang sia renewable energy na hydro hi renewable energy cho hi chi boy piding ai money reda te na agency ana pi do cho ale amo hin dei bangin fund la samji am epgm ma he ekhat hi cho hi a khol do zo lo cho adi ta saying a chana athil cho potential cho ki mo moi wanga dpr ep ho ki bol do zo lo na study ki bol zo lo te kam han tu masang jap chun ekhat dingpil hang langa na call to border a ho tui dimati khat ni ka bang cho tui dim chu kumthunga long na alon dang cho ya khoi na to more a menal wadunga ti khona chit khun ki lo thim cho ta menal wadungong hi to hi na sata khat study ki bol lai ta so more le surrounding area si pe theina dinga hi na hi chu ki bol lai ta cho ala study ki bol na bo se hi kum ni kum thum ru cho hlom pe na na ale to kan ka sei ka mu pen tui dim yong ke ka than mom hin na so to mo hin ki bol le ti chu thanom men hi cha dinga wang hi adi ta government support ngai ding na to ta la NGO no chan gam kana support thei thot na diu lampiang umin te ti ka ding mon na ale hydro project hi aki bolai la tam joi thinglang gam hi ding na ale aphat na ki chu ipiham ti ai le hydro project hi government of India in subsidy sang ta pi cho ministry no ya hi na sang ta pin tin tekam khana chu megawatt khat chan ho pu do na thading ho hi 2.5 crores lang pi cho subsidy na around 80% ho north east na subsidy pi cho hi chi government in plan hoi ta ne government of Indian plan hoi ta ne e ho hen hi chi utilize ki bot na chance ki ne thian lang na ki khat han lang la ai langa na to amuna ki pan lo chu government chen hita se ho se sumin mo pi thelo du cho na phati ke san plan ki bol han lang hi so hi study ki bol the han lang na hilason NGO nang bol the na ham dan chu kate private company nang bol the state agency money reda hon bol zo te yong le na hi so ki bol do han lang DPR hi Ministry of Renewable Energy ki the new and renewable energy na hi cha ho ki pilut the han lang le funding ho sang ta ngom ding na chu ta le hydro aphat ni pham ti le one of the best is na advantage si pham ti le phati ke cha phat cha ki patna phat cha chu aki cha yai le na power man hi hlom cho aji chu tui chu a fuel chu tui hi ki chot lo chu pathini ni piu chu renewable chu na ai ti ja chu to Manipurin ipiji a hi sum hi jat isian hom itial hon thermal ki cho cho tui ya am lo ja na thermal chu dependable wang chu hi ja na ai ti ja hi e ho zo na do banga chana e ho langa potential si hi harness ki bol zo le na imei manu long thom ding to ta le government plan dung zia khu akim velam ho khu free ki piang hi le ki lo na chong
hi chong chu hi kit ta na chu ta le na to ngi mu kit dong employment jong na employment generation jong hi chu ta le phati kai cha ki bolai le tourist spot jong hi chu ngamat na mun jong ta hum thei na hi chu aphat chu aphat na hi na atam hydro ki pa mi ai le thing lang ga ma natural resources lai tui nei ho pa he chi pa he fulin ki bang cha thei le thing lang ga ma ding ai phat chom pi diu employment generation jong ngi thei ti ki pa min le pu to mini project ho na mini project ho thing lang ga ma ho hi tu chen ya hi gel na lai jong min na chu ting la bun dang dang ai la ti ho hi phat cha chalai ki board the phat cha operation hi thei lo EPG pen ta hung hi demไอ้ที่ว่าแต่บางจุดพัฒนาหุ่นกิมังจะเทเลเด็กก็อาจจะเกี่ยวนั่นละอย่างที่โปรเจกต์ดุงจุยาที่เกี่ยวนั่นมินิไฮเดอร์พาวเวอร์โปรเจกต์หิน925 household ที่ supply the board in benefit หินนะที่ว่าแต่บางจุดให้ตาฟังก์ชันหินเลยจุนทิ้งทางกับมาดิ่งอาจจะ at least ไล่เมื่อกับดิ่งอย่างที่จะแย่มขนาดจุนักสัตว์บุษงหินจะเป็นนักสัตว์ electricity ล่างจะบ่อยนัดโตโลดีนะไอ้หินละโปรเจกต์ในเราเรียกคีย์บอร์ดจะดิ่งและฟังก์ชันจำพัดคีย์บอร์ดไอ้บางตัวมันเทเดลที่ว่าแต่บางจุดไอ้ปีลงยันนั่นเองปุ๊สิเต็นสิฮิจิอาศัยหาตานะมันใช่ละอีจังหวัดเชียงรายเบียเบียเห็นนะสิท่านอีพีจีนำติละอีติละ Central Power Project like ลกตักนะ1984 Commission की बोला तू निसन गया ना ये मणिपुर के हलो तीन सप्लाई जो अले हन ई बॉल थप थप हो ही सक्सेस जो लो जो गेल नेल जोंग नती तुआ तलो लक चाव हाइडल प्रोजेक्ट ने खत ना अनम जो hi chong chu phat na more na supply so ale tu nya thei ta lo so hi cha hi tam ta hi problem chu sei da ta ten na ipija hung chu ti ham na ai wanga chu what is the remedy na remedy ding ke gel da na he khat ho MSPDCL hen nang ipyang le organization ho professional jat han nang na chu ta le it sei da ha sum sam hai civil organization ho jong pan la na thei civil organization technical hi tingai le hen civil organization hin ep tham khat government pressure chu pi thei nan tin na chu for particular project in pi thei jong la phang thona chu na pi chu ha jap di ya na ta la government wang hal khat na vet sui ngai chi ba he phat kai cha vet sui jap na aji chu central PSU on abol thei chu state PSU on bol mon ding lo chu Manipur chu North East adinga engineer jong ahoi na pina kinei so na ga seidinga sam Mizoram Meghalaya Nagaland Arunachal Tiho sangai hal khat chu na min azawa za ja men na ho gama ko na engineer hoi tam tan tu sangya to na lai Mizoram ma na ho Manipur mi engineer dem set Meghalaya na Arunachal Nagaland hen na ai ti asu it's just attitude to na khat hi government na khat wang chu na fund jong phati ke cha pi an na abol ngai jan te funding je ting le to yong chu mi pi ho yong chu chen gem khat yong chu government pressure pi a functionalize si thei sa ki tho hin na le pu bungam dang ka hin do ki nom chui le adia thing thang mi ho hin electricity pa he het electricity ai lo kor phame wa chung chang het na thla sam ji ham ai lo le na sa lo ji ham ai lo ai chen wang sit ji am to sit hi mun tam ten ki to tan in akal haloi jo mi short circuit a ko na to ting le chen transformer ki ko in ho chu fencing a ki bol lo jin cha pong hoyong ki su kha thei tan gan cha yong a thi na chita bang hi kui mo pu na pen state khat MSPDCL state government mu pu na dem ai lo ai a village transformer de ho chun chen ya chu ita bang responsibility a lo ngai ham chi chung cha hi pu nangin in sei pi te dio mấy cái tí hi còn ra nó xây bằng số point khát này hết này là sắm dập việt thằng nhiều chỉ first point các cái nó mình na gì chú mấy hi ki yang ki chat loading ki yang ki chat là ngay mấy chú event này lại mấy ông xia man chat thầy ấy đừng chú best friend thì đừng hiện tụ là tụ na 21st century chú mấy lâu khu chú backward aki cái gì na mấy chắc cái ngay cho mà mi yêu xin ấy vàng mấy chỗ mà lại ít man chat đam tí hết dạo cái ngay na bây làm penga xây đi ngã chú khăn tàu này in mà delta về đi hồ rồi ít kẹp điện du bù na ít pa khá để om zingin ai cho lang pa mấy chỗ mà na lại thì pena xây đi in sunga hi safety rules safety measures tam pat follow ngay mấy chỗ điện na hay là fuse ki coi ngay ai lâu lại
switch ko yang ngain ti ho bang thil neu cha cha chu he ji po win na cho tham I ho he na la sam ji hin abe example apitaleng cycle kan lai bang chun chu sim staff ho kan asain chu tu sim sai na wa chu mai fi hi adonga ga chi wa hi ko sunga ho sa pa kha hi in na ama hin mai fi dong a hong pa chu ain dalim mai thal ke la do nan a hong ati a khumin ko chu ke sai da tan te kapu ka pa khanga mai fi ka hin pi kha lo nan ko nem ta mai fi no so bang chi gel I ho pa na he na la sam so hi in department hin sum ki pa ki cho hi in na sum chu ki le a thu thu I cho ta bang example neu sa sai pi ho I ge la hi le I ho la la he na ila sam jap ven na che awareness ang tham kha jang bol angain chu teng le safety lang ho hi ta chi sai bang wa hi pi ham I ho le hang I chan gem kha na hi pat I lau angain ai le to thing thang an na an dia phaya chu le chu phai sunga chu le electric connection ho yom mi complicate hi a chu mi hello kha mo tham thelo hin na ai chu ting le electrician ka tam ja chu in sunga chu a sit ham khai le electrician gang sela ke ko wa fit pai yeng hin na ai le thing thang case a chu very simple connection yong na kha yong chu na ga ve ai le chun bhab board thei lampi ong na chu ting le electric sit de yong le chun electrician ka ko wa na ding lampi bel na chu chỉ kia sao chú bayam lâu tiền là chú amon cái xếp thủ ta chú amon cái xếp tiền là chú hết nào tháo xăm ra chú mấy electric shock à dùng electric dùng mi thì dùng dim set ta na chỉ ta bằng hi thinh lang à đi amon họ ta bằng hi CSO họ cái bộ ai lâu là government lang aku na cái bộ na basic training nếu khách bị amon chú village à tham thấy lo ham chỉ chung trang lo sitten pu na nên sẽ bị bay cái đó chỉ làm bằng hi department mo po na chú gã say mấy tờ đi lên cái họ hiện các khoa hi các cái khen kiện na transcom họ hiện mấy lên cái tên là 132 to 33 chân hi 33 kilovolts chân mấy hiện mà nó khoa việt MSPDCL cái họ hi na department mình có vin ai mà cái họ cái cái transformer chân hi cái họ cái kiện vin LT chân na iwa LT cái chúng ta sẽ mi pi in sunga mấy connection cái họ cho hi cái họ cái kiện po na hàng pia xây dựng chân cái cho hi consumer mo po na cái coi hi chỉ hàng pia na hi in basic training iding tial ni cho lampang chu ki ho department side a chu ima cha cha om di po in na hi jong le chu pi ham a khu al hanga ki cho ta bang safety measures tham pat building iding cho tial chen ki cho CSO hon jang ki za ma to a thil neu cha cha cho ta bang chu bol mo chu hi po cái phá về, chứ tí lâu ai lấy chun electric cô na thì ai lâu lại cái số khác, giá hi đi chỗ bề này lại đi chỗ, đi sẽ là thinh lang cái mà cô electric source cô nếu khách mà là bạn là mi cái chỗ mỗi giam giống tí giống mình na, cái tí họ bảo cho cái chỉ là man khăn tí hâm tí ai này mày thấy abang cái là khổ salo à, na mấy thầm giống cái hin na, cái tí họ bảo cho nếu khách awareness campaign tập awareness tập cái bị thấy hiện là, tu tha project ta hong jo si transformer ki han ka dok khaw ta na tu la ke koi ta lo hen masanga pana lui ta nom ho hi achunga ki dom do lo cho hi cha hi safety adinga hi ken ka sinom wa hi la na ki hon jong phati ke sa ka bol ngai chu ta le homi ten jong na a safety o ke bat ngai cho a so department chu mi hlom to na pha cha cha ki chi zo lo hin tin na te for example ka khua chu transformer khat tai na transformer chu chapang mi thingla chapang ki chen dim se chula na mun te na panga hi chi transformer chu ka gat te ngai chu department ahung poita ka phun ana ale hilanga ki ka bui thei chu na to sit na ki to ting le e ki wang si chu ai nai department na building lo mai thoi na hi jong la hi cho hi khat ho ho sa ching thei ta village authority ching thei ta ho wang chun na achama ki gat yeng chu hi chi khat wang ko na bol thei lo han na accident hoi ong thom ja bet ki pa ai le ku to ai kha exam tin na thing lang a chu ai khat mi first aid EPP ong chu ID ong chu be se lo hin na ai le mi khat chu pumang nang kan to nom chen electric chun khat chun al man tai electric chu mi khat an man tai na a chu ti le first aid le first immediate response at EP bol ngai am chi ai mat nai le hin aman pa wang chu direct ta na to kha lo phan na chu ta le ama spi na chu izat se wanga chu mi bang khun ipam ong ki to kha ting la tui pong na sun na ama thi mil je na so chu bol lo hel na ko vet na la do the phat la kai do ana hi so pet na hospital pu ding ai jing e ho a chu na amuna ga bol the ding chu thei be se lo chu
แต่ก็มันปีฮีหัวจู่กีฬาตัวติ้งเลยกิสวนานะปีกีบอลหัวจู่นะขัดเห็นฮิจิปีน่าไอ้หัวน่ะอามุนายก็ทำทีดีแบบเสียมหลงนะจังปนฮอสพิทอลก็ต้องลาพูดไอ้เลยผู้งำนั่งกันตัวกินนมสิเลยกอลเพิ่มไม่ว่าจะกิเสียหินะมีปี responsibility ไอ้เรามีปี cooperation ฮีจังเงี้ยง่ายคนนะซ้ำจะจุงใจในลุงเยลนี่สิจะจุงจังฮีมีปี cooperation ห่างไอ้มาไม่อาจจะจูไม่ฮีใส่บ่ one of the essential services เอาไม่ฮีจุดเต็งแหละ essential service ไอ้ฮีจุงจังไอ้ที่จะนุ่มตาจังไอ้ฮีนะจีอีมันพัดเตออีมันไล่เสียจูไอ้เดี๋ยวจะพัดอาภาเห็นอีมันตัวหมดจะเลยจีอีใส่บ่ว่าจูไม่ชอบกินไอ้กิตีฮีจีที่นั่นจังไอ้กิตัวเทียฮีจุงจังอันใส่ safety standard ไอ้ safety measures จำขัดละดิ่งกิตีโอ้ย department คนอีจันกี่ฮิลจังเลยจีมีปีอาปันอาฮิจีอมละว่าฮิแหละฮิจีอับยฮินะ example ลากาใส่ดิ่งจนไม่โพสบังคูทิ้งหลังละเราขบางคนทิ้งกุยหอบปนันในวินนะที่หอบเขาหัวไก่วินอักไก่วินหลังขัดออกโคมินอัมบังวินนะชอบตะบังจูเดน่าเดนเจอร์ฮินะอะไรชอบเห็นสาวหังสิเวน่าเห็นบังบังเขากินในจ่าจ่าโตอะไร accident อย่างอมลงอมดาปุ่นนะตั้มตามินชอบบังฮิอีเวนต์นั่นแหละมีปี support เราเลยจูไอ้ department บูจูฮังจูน่าคิดต้องเทเลยนะฉันยังขนาดจูจูกี่ป้าไม่ผมกับผมบางทีมีปี head trading เนี่ยก็อาศัยปีโนมที่เราหมายลงสิแต่ในจังหวัดภายในเราเล่น MSPDCL officer ขัดหินไหมนั่นแหละที่ใส่ดังไอ้มีขัดหินนะจ๊ะเล่นนะก็ใส่นมเป็นวางใส่แล้วsafety discussion นี่หาบอลเลยนะไอ้คนจังนักสเตน safety ดิ่งหิไงตัวเด่นนะไอ้จ้าก็ใส่บางอีเวนต์ว่ากิโต้ขาดที่หอมตีไงเลยนะ fencing ball ที่บอลโซลงแล้วเป็นใน department เขา head สาวเด่นนะสุดท้ายแล้วอันนี้นะไม่กิตีฮีกัมปามาคนไหนคนนี้โจเห็นนะที่จีโจเป่าฮีไอ้คนจังอีมันดุงซุยวินนะไอ้คนคริสตินฮีวินนะสุดท้ายแล้วอีมันโดดทิลซูปีที่แต่งไงเห็นนะโฟนของอีบังเลยpop up ibol ve lakhat la in sungkhat na sang sang man tho na hichi me ki ti free hi poi phatta in mangutin jing thai tai man wa led ho i man wa le hichi aman tam ta hi poi ju ka sei no me ka sei me yong phata aman ding man jong phata pi di ki pa me the tunia hydro project potential in Manipur chungchanga pumang na hin pungamboi ni hin discussion na hung pg win impact tv Kuki edition thleng ki pa thu kan sei Impact TV Kuki edition agenda Manipur Vejausi na Bonovin Mangpha